Kalugar mo kabatag, igasal pandayanan, ngini pungal doyti, para alantaya, ing Jesus Nazareno, kabang pagmasusyan kaniman, ing kapiestan, ning pangabinyag ng Jesus. Naning pawagada kay katamo, rin nga doang kapag masusyan. Jesus Nazareno. Nanong buli na sabihan ng Jesus, tagapagligtas. Ingaglag yung Jesus, yan binyen ng anghel, kang Maria. Ibait may meto nga nakalalaki, at pamalagyuan may Jesus. Uling maging misyon na kinikinyato, tagapagligtas. Joshua, Jesus, tagapagligtas. At mga nano nakatamo liligtas ng Ginoo, liligtas nakatamo, kapamilataning kayang pamaylasa, kamatayan king krus. Nyabi ni Jesus Nazareno, magdalayang krus. Uling kapamilatanan ng krus sa ita, ating pamaylasa na, akam tantamo ting kaligtasan. Yang iningal doyti, pagmasusyan tamo ing kaligtasan, asimbot na ning Ginoo, para kaya katamo, kapamilatanin kayang pamaylasa, at pakamatayan king krus. Mga brothers and sisters, takal tamo krus king biya tamo, apupusanan tamo, at payabot na kaya katamo ngayon ning Ginoo. Ding krus, adaralan tamo, king aldodo tamong pamibiyebye, ilang maging dalan ning kakatamong kaligtasan. Ating kung kaluguran may kapakisawa yung lalaking matamat, sabi na ka na ako, among yung paglolo na ako, bala ko sa gintuya, e pala gintuy nga pangasawa ko, tansuya mo, nana. O nangyang kruso kimbiakwa mo, as nanin katamat, alayang responsibilidad, pangati ko sana, inasawa ko, mabiyasa yung magobra at mantunobra at maging responsibilidad. Inasawa mo yung krus mo, pangatime at lungabayume, pareho kayong miligtas. Pangatime inasawa mo, nung lasengguya, nung babayeroya, nung sugarulya, kalupa ng Santa Monica, pisana ng manyaman king lubna, itang krus amipat ang king pagona, mabangis sa yasawa, makasalanan na yanak, pibatan ng Santa Monica, at bandang taulimi nagumpe, hinggayang kasalpang dayanan, at pamagsakripisyo. Mapanyangin krus mo, imamo, ang eni, makarate na hindase, sesen may imamu, may paboren babang babalin, o mamaong mabulok, uling yang krus mo ita, uling lugot pengari, magdalayang kanawan, at mahalagrasya, kimbiyanan ng metong tao. Nanay krus sa darala mo, ing pamagaral mo, magaral kang masalese, uling patsemi graduate ka, datang kaya ka ing limpak-limpak na salapi, abungan na ing kaya kang pamagsakripisyo, yung pamagaral. Ing pamagaral, pansamantala mo, nyapusanan yung krus ng pamagaral, mag-aral ko ang masalese, mag-review kayo, gawa kayong assignment, magramdam ko ang masalese, gawa kayong requirements, uling kapamilatan da rin yung krus sa rin, nabangnan nyo, ing manawang kinabukasan. Dakal tamo krus ing biyatamo. Halimbawa, matas kapresyon at ingkang diabetes, o kaya naman at ingkang arthritis ang pong rayuma, akikirot-kirot aldo-aldo, lalo-lalo ng marimla, at ingkang gout, bibatan mo rin, palawir aking doktor, pero nung masakit lang, bibatan mo, at idaw mo kingapong Ginoo, bilang kapamayaran, karen kasalanan mo. Nabi nitang krus sa darala ng Jesus, ilapin din krus, apibekot-bekot tamo aldo-aldo.
datang sakripisyo, datang lungkot, datang kasakitan na darala ng tao. Papusanong mipnong lugod ng Ginoo, mipnong kababanlo, at mipnong lugod. And then Nazareno. Buli na sabihin ng Nazareno, taga Nazaret siya. May meragulya Nazaret, kambe ng Maria, ang po Jesus. At yung hamon na kikatamo ng Ginoo, yung sumulong tamo kinigad, ang pong kabyasnan. Bali, dakal kayo, bait kayo kiniging San Francisco I, San Francisco Assisi. Dahil may kakapadada Betty Lagman, dahil kalimuan ng karilang ancestral home. Bait lang kiniging San Francisco I, kinila may ragul, kinila may garal, kinila may binyag, kinila may kumpil, may first communion. Kinido sineser kanilang pengari, minalenyo ko, buli na sabihan, bait ko minalin, may ragul ko minalin, sesena ko ng Ginoo. Taga San Francisco uno ko, bait ko keni, Jesus Nazareno ya, bait mergulya Nazaret, karinya sinulong, king kabyasnan, king edad at king kabyasnan, meging kalugod-lugod king Diyos at kaparadaang tao. O yan, ing hamon na kikatamo, ning amanong Nazaret. Itamo eta Nazareno, pero minalenyo tamo. Taga San Francisco uno tamo, kini tamo meragul, kini nakatamo sineser yung pengari tamo, kini nakatamo sineser yung Ginoo, Nazareno tamo. Taga Francisco uno tamo, minalenyo tamo. At yung hamon na kikatamo Nazareno, sana sumulong tamo king edad, sumulong tamo king kabyasnan, maging kalugod-lugod king Diyos, at maging kalugod-lugod king kaparang tao. Dahil kikatamo, may tuwata na kining San Francisco I. Pero may kalimuan ng San Francisco I, uling kini kami king tao. Kini nakasinesya ng pengari mo. Kini kami ragul at mimulat bilang may mga Kristiyano. Na Jesus Nazareno ya, itamo minalenyo, taga San Francisco I, sana tukyan tayong bakas ng Ginoo. Ing sumulong tamo kinidad, ang poking kabyasnan. E muita, sumulong tamo king lugod, sumulong tamo king ganaka, sumulong tamo king kapibabatan, sumulong tamo king kikatamong kasalpantayanan. Nga pinipanyulong, mo king edad, uli lumisan sa biyanda, metwa kang paurong. Uli nung kapinakametwa, karing kami king busit. Nung kapinakametwa, karing kami king delikadong pakyabayan. Ang pong panekang mamulyo, mayab. Dapat sumulong tamo king edad, sumulong tamo king ganaka. Sumulong tamo king edad, sumulong tamo king lugod, at pamamatawad. O ito'y mas maulaga, sumulong tamo king kasalpantayanan, lugod, kabibabatan, ganaka, ang pong charity and compassion towards other people. O rin din Lagman family, nung buryan tamo, masanting nopye, komportable nopye, king Amerika, pogay king Quezon, Balawe, pero ali, itang karenang blessing, akanita pang minuna rin pengari na darakya na, nginigila naman, darakya na naman yung blessing ka. Sumulong ka din kang ganaka. Kaya maging makasarili rin Lagman family. At yung aksyon king Amerika ipete, muli yan pa. Iba't Quezon, Montala pa ken, para mo share na kaya kayo yung karelang blessing. Sana kayong taga San Francisco, no? Nung ating miswerte kaya kayo, datang Aldo. Sana to kayo nyo bakas di Betty Lagman and family. Balikan niyo San Francisco uno. Balikan nyo rin Kabaryuyo. Sopan nyo lang kayo tanag yung paralan. At yung misan mo pabanwa.
bang lalo na kayo pang i-bless ni nga akong Ginoo. Sumulong ta ang kabyasnan, kaya pamagiramdam king amano ng Ginoo, kaya pamangilala king Ginoo, at maging tangan kalugod-lugod tangan sana, maging kalugod-lugod tamongan king Diyos at king kaparang tao, talagang tao.